Umugoroba mwiza kuri mwese inshuti za Kabara TV, abari ku mugoroba tubifurije kugira umugoroba mwiza ndetse n'abari mu masaha y'igitondo nabo tubahaye mwaramutse bivanye n'imigabane dutuyeho itandukanye. Tubahaye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa kane tariki 21 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Inkomezi James mugiye kubana nk'ibisanzwe. Ingingo z'ingenzi turi bugarukeho ku munsi w'ejo kuwa gatatu, drone ya leta ya Kinshasa yarashe muri Minembwe, kubw'amahirwe nta wahitanywe nayo. Andi makuru mashya yo kwiyongera kw'ingabo z'u Burundi mu burasirazuba bwa Kongo nayo turaza kuyagarukaho. Ubuyobozi bwa Kinshasa kandi nabwo bwaciye imiyoboro y'itumanaho mu mujyi wa Uvira no mu nkengero zaho. Rero mumfashe turambure aya makuru yo kuri uyu mugoroba wo kuwa kane. Umunsi w'ejo hashize rero kuwa gatatu itariki 21 y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026, amakuru aturuka muri teritwari ya Fizi by'umwihariko mu bice bya Minembwe aravuga ko drone ya leta ya Kinshasa yarashe muri Rugezi. Kubw'amahirwe iyo drone yafashe ubusa, nta muntu n'umwe wagize icyaba muri iryo rembo kandi abaturage bose bakaba ari amahoro. Abaturage bo muri Minembwe bavuga ko icyo gikorwa cyateje ubwoba n'impagarara mu baturage, cyane cyane ko cyabaye mu masaha abaturage benshi bari mu mirimo yabo ya buri munsi. Ni nyuma yaho leta ya Kinshasa yabonye ku rugamba rwo hasi ku butaka batarushoboye, bagerageza urwo mu kirere bakoresheje Sukhoi n'amadrone atandukanye kugira ngo bakomeze kurasa ibirindiro bya MRDP twirwaneho, ariko bikaba ntacyo bitanga cyangwa byabafashije na kimwe, yewe nta na metere imwe bari bagaruza kuva batangira gukora ibyo bitero byo mu kirere. Usibye ihungabana mu baturage, ibyo bitero byakomeje guteza umunsi ku wundi. Tukiri mu Minembwe, abantu biriwe amahoro mu bice bitandukanye byose byo muri Minembwe, mu marembo atandukanye aho MRDP twirwaneho ifite ibirindiro byose, bakabiriwe ari amahoro, ntahavuzwe intambara. Ibyo nabyo tukaba dukomeje kubishimira Imana. Mu karere k'Indondo naho bafite umutekano usesuye, baragenda uko bashaka. Inyuma yaho bari bamaze igihe kinini namwe muzi, aho bari barakumiriwe kuba bagira mu bice bya Minembwe cyangwa se bagaruka ku ndondo za Uvira nko mu bice biherereyemo amasoko, ariko kuri uyu munsi bakaba bameze neza. Mu karere ka Bigogo naho bameze neza, abo tuvugana batubwira ko bameze neza nubwo bakiri mu maboko cyangwa se mu bice bikiyobowe na leta ya Kinshasa, ariko mu by'ukuri bakaba bameze neza, bakaba umutekano bawufite nk'ibisanzwe. Ibice bya Rurambo naho ni amahoro, ntahiriwe intambara, ntahavuzwe intambara, hose naho tukaba twishimira Imana ko ikomeje gutanga umutekano ndetse nabo ikomeje gushoboza guhagarara ku birindiro neza byo gukomeza kurindira umutekano ababyeyi. Reka dukomereze rero amakuru yacu mu bindi bice. Amakuru yizewe aturuka muri teritwari ya Uvira aravuga ko mu ijoro ryo kuwa kabiri rishyira ku munsi w'ejo kuwa gatatu hashize tariki 21 y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026, hamenyekanye amakuru y'urujya n'uruza rw'ingabo z'u Burundi zambutse zivuye iwabo zinjira mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko zimwe muri izo ngabo zinjiye zinyuze Kabunambo, izindi zerekeza muri Sange, mu gihe izindi zazamutse mu bice byo hejuru ya Kiriba. Tubibutse ko izi ngabo z'u Burundi zari ziherutse kugirana imirwano ikomeye mu minsi mike ishize n'ihuriro rya AFC M23 MRDP twirwaneho mu bice bya Plaine de la Ruzizi birimo Ruvungi, Ruberizi na Sange ndetse na za Kamanyola. Muri iyo mirwano amakuru atandukanye akaza kwemeza ko ingabo nyinshi z'u Burundi zahasize ubuzima, mu gihe abarokotse iyo mirwano bahisemo guhunga bakizwa n'amaguru basubira mu gihugu cabo. Ariko kandi amakuru agira kuri Kabara TV1 aravuga ko nyuma y'uko AFC MRDP twirwaneho bemereye kwikura ku bushake mu mujyi wa Uvira, imitwe ya Wazalendo ifatanyije na FARDC bahise bongera kwinjira muri uwo mujyi ku munsi wakurikiyeho. Ibyo byakurikiwe n'amakuru avuga ko u Burundi nabwo bwahise bwohereza izindi ngabo zabwo muri ako gace mu rwego bivugwa ko ari ukongera imbaraga z'umutekano. Byongeye kandi igihugu cy'u Burundi kimaze iminsi
kivugwa mu makuru nk'icakomeje kurunda ingabo nyinshi mu mujyi wa Kalemi mu ntara ya Tanganyika ndetse no muri Bibogobogo ho muri Haut Plateau, ibintu bikomeje guteza impungenge ku isura rusange y'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu karere kose. Abasenguzi b'ibya politike yo mu karere bakomeje gusaba ko hakongerwa inzira z'ibiganiro n'ubuhuza mu rwego rwo kwirinda ko umutekano wakomeza kuzamba n'ingaruka zawo zigakomeza kuba mbi ku baturage b'abasivili. Tukiri muri teritwari ya Uvira, amakuru aturuka mu mujyi wa Uvira aravuga ko ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa bwategetse ihagarikwa ryose ry'imiyoboro y'itumanaho mu buryo bwo guhamagara cyangwa se guhamagarwa hamwe na interineti muri uwo mujyi ndetse no mu nkengero zawo. Icyo cyemezo kivugwa ko kigamije guhisha no gucecekesha ibikorwa by'ihohoterwa bivugwa ko biri gukorwa n'ingabo z'icyo gihugu FARDC ndetse n'imitwe bafatanyije ariyo Wazalendo nyuma yo kongera koherezwa mu bice by'uwo mujyi. Ibi bibaye nyuma y'aho AFC M23 MLDP twirwaneho yikuye mu mujyi wa Uvira, ibintu byakurikiwe no kwiyongera k'umutekano muke n'ibirego by'ihohoterwa bikorerwa abaturage b'inzirakarengane. Abaturage bavuga ko ihagarikwa ry'itumanaho ryabakomye mu nkokora ribabuza gutanga amakuru ku bibera muri Uvira, dore ko abaturage bo muri uwo mujyi bakomeje kwicwa, kunyagwa ibyabo birimo amatelefone, amafaranga, power banks, amamoto, amateleviziyo ndetse n'ibindi byinshi. Ubwo bugizi bwa nabi bakaba babukorerwa na Wazalendo ifatikanyije na FARDC aricyo gisirikare cy'igihugu ca Kongo. Abasenguzi bavuga ko gukuraho imiyoboro y'itumanaho mu bihe nk'ibi bishobora kongerera icuho cy'ubugizi bwa nabi no gukomeza guhonyora uburenganzira bwa muntu, kuko bituma amakuru yigenga adakwirakwizwa, bityo hakabaho gutwikira ibiri kuba ndetse n'ababigizemo uruhare ntibamenyekane. Kugeza ubu ntiharaboneka itangazo rya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo risobanura impamvu nyakuri y'iri hagarikwa ry'imiyoboro y'itumanaho muri uriya mujyi wa Uvira. Reka twerekeze i Bukavu, intara ya Kivu y'Amajyepfo. Mu gitondo cahariwe ibikorwa bya politike cyateguwe ku rwego rw'abayobozi n'abakada ba AFC M23 MLDP twirwaneho, inama nkuru y'iri huriro Conseil de l'Alliance ku munsi w'ejo kuwa gatatu tariki 21 y'ukwezi kwa mbere umwaka 2026, yongeye gushimangira ko yiyemeje urugamba rwo kubohora igihugu cyose, ikanagaragaza ko igifunguye ku nzira y'amahoro mu gukemura ibibazo by'umutekano n'umwiryane bikomeje gufata indi ntera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gikorwa cyabereye mu mujyi wa Bukavu ejo hashize kwa gatatu, kikaba cyaritabiriwe n'abayobozi bakuru b'uyu mutwe n'abandi bakada bawo baturutse mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo. Mu butumwa bwatanzwe n'abayobozi bari Nanga, coordinateur wa AFC ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo ariwe Generale Sultan Makenga, bavuze ko intego yabo ari ugushakira abaturage bose amahoro arambye, umutekano n'ubuyobozi bunoze hashingiwe ku biganiro n'ibisubizo bya politike birambye. Bagarutse kandi ku kuba biteguye kuganira n'impande zose bireba mu gihe haba hariho ubushake nyabwo bwo kugera ku mahoro arambye. Bashimangira ko intwaro atari zo ntego yabo ya mbere, ahubwo ko ikigamijwe ari uguhagarika imibabaro n'iyicwa ry'abaturage no gusubiza igihugu ku murongo w'ubwiyunge n'iterambere. Iki gitondo rero cyihariye ku bya politike kije mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ukomeje kuba ingorabahizi, kikaba cyafashwe n'abasenguzi nk'intambwe igaragaza ubushake bwo gushaka ibisubizo birambye binyuze mu nzira za politike n'amahoro, nubwo urugamba rukomeje mu bice bimwe na bimwe by'igihugu ca Kongo. Mugire umugoroba mwiza, mwari kumwe na Nkomezi James, iyi ni Kabara TV 1, twe turakagaruka.